Vasilij Adžić je prvo talenat kakav posle Stevan Jovetić i Mirka nije bio u Crnogoru. To je igrač koji jednostavno, ono što kaže, rodi se jednom u 10 godina i to mi smo imali tu sreću da on iz Nikšića dođe sa 13 godina u budućnost. Moje mišljenje je da što se tiče njegove karijere i to je nebo granica. Prvo, to je jedan momak koji je fokusiran 100% na fudbal. Ništa ga drugo ne interesuje sem treninga i sem fudbala. Da ti ne navodim primjere sad, jer sad kad bude ovo njega najviše vičem i njega najviše napadam i njega najviše očekujem najviše od njega. Da odigra danas utakmicu za prvi tim i bude najbolji igrač prošle polusezone i preksutra pođe igra za omladince, nije mu teško na vještačku travu, ukliza 15 puta 20 koji je igrao minut, 5 minuta, 90 minuta, njemu isti pristup treningu. Ima vrhunskog trenera sa Mladena Milinkovića koji je kod nas došao u budućnost, koji će da ga unaprijedi još više uz kondicionog Nikolu Vukčevića i pomoćnike Vladana Savića, Blaža Igmanoviću, Balšu Božoviću. Nažalost, morat ćemo ga brzo prodati, budućnost mora da živi od svega toga, ali mislim da gdje god pođe da će da napravi bum i mislim da je u Zvijezdu